Ginong yalam ka Meghalaya Football Association bakuntup Presiden Ba Hamlet Doling, Sekretari Ba Sunish MCM, Vice President Ba Cliff Arnongrum, Ba Freddy Karpran, Kleher Daladi ni ka step siya kamadan first ground pulu, man ay kit bokit riang yakun huni lekay ka jala, kabala syay kasingi kan mi madan, bakan yakun persya eksikim, na kabanda ka lumpung yakini irung gijala, kathan siya tela mingi kari, ka Senior Men National Football Championship, na kabanda ka Santosh Trophy, Arja preliminary round. Hakani ka jinga kendo kit khot ka MFA ki penpao be ki doni ka jinshania ya kani kunhun ka bani alam kapten ka da Hardy Cliff nong beri bat coach ba klan perkat simli bekin la banjam shakawat ya kun bakat du final round. Haka ju ka pola pen kan mau ruah ki player bakani ka de artat ka jing sedang jo ka jing pen kre ka MFA ban shna pen wandor janai bha hila ka jong ka kunhun ka ban kre ban ya kun shaka lempung ka national game ka ban long ha usnem arjar penyo ka ban long hala ka jong ka jela. Karena di Kristen di Dami, Pak Freddy, kita berbuat dengan tim, dengan penyang jorah di sana, dan ini kan dengan keren, dan lang bagi Kristen di Tuhan, karena tahi hoi ikut mau, orang dong iba kret aku punya Kristen mereka player lah kata orang berbabon apa yang kita lihat kepala, orang Kristen keren, very well matured players, kita paham mereka. Tidak apa man ada ya situation kalau mau para mufik lah ya kai dulu dengan setuju lah ya apa di langit bahkan itu training the few na coach kalau kita itu sesuatu kita akan untuk ulang pada apa atau kita tournament kita sawan buat ni dampak apa kadang kita tournament kadang syukur bahwa kita fit long fit langit taking your eye mau kita give your best namun tak pasti itu jadi kai bahajung ki kan orang buron ni MSA kan orang buron ni state jela berapa kali kesempat orang yang kita ki management yang mereka tim dengan ni kan orang tang ni ba akit bok yang ki jadi adab ha dia kai bah abon rak jing job mana state ni sih ya Commission Ba Cliff belum Vice President Jamini ada dia Ba Finish di kuat dari Baklan, coach, Ceylon, Dus, dan ni coach ni, pada kita ki players. Jadi yang juga kita pergi sebenarnya player berat players kita lawan sport atau trial. Bad kerpang ya ki bahan yang juga coach jet keba argut. Jadi kita pergi marba pila Cynthia, kita ni tak komisi, nam tak state juga, nam jelas juga. Tuan apa ni asok ti, bad kerja ka, bad MFA, nam tak kerja ka Santosh Trophy. Di skop ini suri ni marba jingsha ya ketika Santosh Trophy ila plan ba ngenegos ya ke final round ni ko shlo katak la di ka confirmation bagi ana ko IFF rehadir pada ka ka jing penpej pada ba ka government of Assam ka bala request ni ke ba alat bagi long ko Assam nang tingkam ko sampi di ngimpan se ba kum ka jing dei para jelama Assam dan Meghalaya tiga alat ni ki ba ka negos ya ka final round tabang yung group stage pada ano ni ting sudan bok pada bakagiri group stage kawan ko ka jala ka gi klai ka dei advantage nam ta jongi kum ka TV brockway bang ni dei ban job ka ka security bang qualify mo namar kumbang meneng don players ki belong fit ki belong fine bah ge bar fight tiga ni fokus punya jom kan coach ba players ki fit ni mo ina klian jongi ni ko ba list this time di bar qualify Perumdi tamat kualifaru iba bagian rakyat ka Santosh Trophy dan tahu sih. Kata dia belong di bandung hobi je. Ni kena pilihan iba bandra. Kalau hobi bre pilih kuah kemundur jenggot. Mah kenapa yang jong di kuah bandar ni terkena sim banyak fight ke spirit kita ngene kun. Kidan kasat kong kidan ke jepit ke bayu penuka manta expose pa manta kampanye yo ya kejunjot. Nah kejunjot ni kena keburam 6 tahun jongki yang ngasem kasong tahu kejadian lahi bro away. Tinggi expect ya ka masuk tim panjang ha marban la pej klik di lig berada bro ka football standard football ka ke bah ko selo semua so serong nam jompi ki jala ki pej ka jala jungi ingwa ki YouTube selo berpai ki ka do kala ke football mo ngide ban ka lai sia kata apa nang ni ngide ban ras ko sekali lu barmata ka cukup dia ka Santosh Trophy ken mau ba ngi pikreru nam ta national game arja akyo very important game balong aku ke jela ni ketika teman dia segi ba ngi ke Meghalaya ka host ya ke national games
But nadu mentahi in pasang ban form ya tim mo ia kita beri kasam tu Sofi but ngais kan by next year keng lala ban form ya tim berpetis nam ta ketika national games mo je mereka ni lo ba kemudian nam ta national games maras nam ka praktis in pasang ban dia ko Islam ya ugi kang ba man ka praktis betuan ya onyor mar bis to hi gajing ya gajong pi kejun kam gajong pi mo oro ida la jong kam re way bi praktis pada nam ta national game pada state team ugi in ai bar nurium ya baro la belum sa ko ngor tamile katangin kemudian di ketagira kemudian pun Islam kamu di next year in pasang ban le mo ya kani bat baru kalau bangin pasang ban ora ikut bakum dia la bende na bar jalan ni la bende na bar India ru kata ada kecil pasang ni juga pernah the best tam ta jong lihat ni mat ban juga mendra kita national game su kini ki jumpa pisto ki kalian lagi kita siap Karbala ingin persang ban rap ya kijukam seperti di Subha players number 1 next number 4 disiplin kolom dari kairap ya lajong kairap ke tim kairap lu kaji kita lagi betul wah latih bidang disiplin get ya di coach baru ni belum semua kita kemana dapat please benar kami ya kita baca disiplin jadi pasal ji pakwa tidak untuk mau play tidak cepat besar ya kai yang besar play yang bangun play sempang wah jadi sahabat sim lalu mata kasih dan biar mata kita matai dari show ini yang sang mati keluar mobile tengah kendian concentrate ya kiki wah ya job tidak kalian juga itu kembali itu sulit dan kita ganai baik betul kiri punya super good kita ke ada kalian job MFA pernah kalian job lah job tabro artli saya baik tiak masa sana akhlakin dan dia main ke Christmas gift for ID barakai persasan jaban banyak tiap setiap Christmas tiap wah kisto hi ni bola di football kat kita pergi football ni bor ba pangila male lamba ke jompi pasal bang ikut dengan kuai banyak tu way marbamenta negara ini dan kecil jamba bakti IFF ni mai kira mata ba lalong kat bolong bisa push di player agak nak state jogi bakan dan di orang ko Indian team marba kisto hi kami kena kuasi sendiri. Wah, ketika kita kerja jam bangi, di persang leh apa beliau tapi kena bangi di kuas kita baru gila cuma kuas bangi kuah pada yang cuma di benar di kuah kemudian di. Wah, macam berapa kuah? Wah, kata kita sudah benar ngaji kan bah. Kan dia kalau jelas yang jauh. Wah, baseball tu berapa? Play betul ini, but di quinty bah lebih lah saya singat kui apply di dia ya kerja. Wah, baseball.